تماشاوان برز لسر مجاره یکسر از بری خوب بدم سوئد لجمع میوانی خواه شروع وکاری سیاسی مامستا منال حسکو مامستا دنباش سپاس جبو بشتربونته چه سیاست لروجاوای کورسان تمشاندن حتی کو اف خلکن لوی داره پنابری هریما کورسان دبن دەستپێکی دەڕێز و سلااو ژبۆی وە و ژبۆی دکتۆر مامۆستا علی عونی کە یەک ژوا دەنگایە ئەوێ گوتم سیاسەتا چەوت و نەڕاستی پەکەکێت دێ زەلالکردن دناف گەلێ کووردا براستی دەما ئەم vê bersivê bidin divê em hişkere û zelal ji milletê xwereş gelê xwereş tevgera siyasî Kurdî pirs bikin gelo heta weke vê gavê vê saetê werastiya pekekê zelal û hişkere nekiriye gelo we nizanin got pekekê peyayê destê dijmine û hatiye got di her çar parçê Kurdistanê de doza gelê Kurd pûç bike mixabin heker piştî 40 سال ji vê xyanet û emaleta pekekê di doza gelê Kurd de marastî li berçav nedanî bê bi rastî êdî ew karîseya Ama nisbetî pirsa te îro roj dema got dibîne bajarekî mîna Qamişlo Kobanê de di mantîqa Cezîrê Kurdistana dibin destê Sûriyê de ke genimê salekê besî 10 sala bi pêş de ya û nemûna em îro diho nanê gomedît bê haye çi asteyî dema got dibînin di wextekî de got diho li Qamişlo bi hezarê pîreka demonstrasyonê dike ji bo pîrekê Efganistanê li dijî Taliban di aynî wextê dibêjêne li taxê Qamişlo bi hezarê zilama ketine dorê de ji bo xatirê kîlok şekir ji zarokê xwe re dest bixin tê bizanibê got rewş di astekê de ye ew rewşa got kesekî weke Aldar Xelîl di got Swêsra Şerqil Ewseta yan jî kê gereke başûr ji me qazanc bike îro roj dema got millet bi hemî ظلم و زوراگو ایرو لسر باشورا ایران ترکی حشدا شعبی عراق و عنبار کو لسر هیجی ملت برای خود دیوی دیو هیویه دوی دبینه ته هنگی برسوی بزان به گو ملت د کردستان سوریه د گهای آستکی براستی د جهنمه د دجی و جهنما پککی جوار دانیه جبوی منطقه کسکی کرد ادا نهیلی بله ما مستمنال يعني پککی و رفبریا پید لروجاوای کردستان چه نامایان دگینن یعنی اشغال که روجاوای کردستان را چه دبیجن دما کو یعنی تبحثا کوالتیا نانکر بگومان جبلی وی که بدهان بن پیکرن هر برداومن ده رفاندنا زاروکان رفاندنا نشتنا جیانا سیاسی یعنی نامایا پککی و پیده جبور خلق روجاوای کردستانی چیه گلو نسبتی گوچما منان آنی زمان جبر ده همه دنیای ده هکر ایسان دعوات تشتکی دی بکه احتمال های امبیجن اوانا نماثی تایلی تایبتی نان جبر اوانا تشتکی اساسی گرنگ و جبر ویش که همه ملت همه دنیا پیشگرتی دکه گو نان جی ایسان را هبه پکه که ها دوی ده جی شرع انسان کر راست جی کشتنه جویران کرنه جی زیندار کرنه جی رواندنا زاروکا اف همه زلال دیاره اما نسبتی ناما پکه که جملت کردرش تفگرا سیاسی کردی را بهش کرو زلال اواگ و حتی وکا ویگاوی ناوی وی سالاداریا مافیا گروپ چته ناوی وی دکه اداریه که خسری یانجی که اداره ذاتی او بخو خود خاپینه دوی گله کرد وی راستی البرچاوی خودینه دوی تفگرا سیاسی کردی ایدی دفج آخافتنا براتی و دسته براتی و یک کریزیه و آخافتنه والا برده ملک تک چو هکر لباکورد تتریک چبو لی او 20 میلیون هیویت ده های پشتی 1000 سالی دیتر که بلکی کردیتیا خوا وگری اما نسبتی کردستان ده بندست سوریه ده ایرو روش وقتی العفرینه دمیزین نسبتا عربات ده زیدتره ایرو الباجاره کی مینا عمود دمیزینه یک مالا عرب تند عمود ده بو اوجی کردیت اخوی ایرو رجاء عربه جسدی هشته ایرو قام شو دیرکا حمکو تربسپیه ده ملت نما یعنی خطریت پرمزنه ناقوسه خطر الاختیات يعني ممسا علي عوني جي تديد رابورتا يعني جد ليدوانا خودا راق هندبو كوماترسيا كمازن لسر روجاوای کردستان هيا جبر سياسة پککی یا شاش قالوا او چما ترسي لسر روجاوای کردستان هيا تمام عاي متخصص باش بوي فرساتا ايرو روج وقت مشترى نمونه باكر اني كردستان 20 مليون انسان تتريك من لهيل سر عرضا خونه هيفيا گوشيار ببنت ده هيا ايرو دروجلاتي كردستان ده پر ایسانه کردی کردستان آخا خودجین باشور اشتی هفته و 5 نوت و یک هجره میلیونی چه بود ایران ملت سر آخا خودجی لی راستی مطرسیه هری خطر و زور یا گو گلو از فهم ناکم تفگرا سیاسی کردی زانه یا نزانه مصیبت دوی داره ده ایرو روش کردستان ده بندست سوریه ده هشکره
تعريب دبي هشكره مخطط محمد طالب هلال ده هجره وتهجيره ده تنفيذ دبي لسر دستي تشتي قنديله باياي قنديله لسر جروب مافيا جوانين شورشگر وكسي قصد ومسد افهمي صلاة داريا دراو وخاپاندنيا پیلانا هری مزن لسری گله کرده و افنا از دریا ورد بیجیم جیر تفگرا سیاسی کردی را گنهکاری ون شریکن دبردا ون شریکن ایرو گوون ود گوت مبصد سالا لدجی رژیم بعثی کفنا پرس مخابات کریا لی ایرو ملت شپیش شعبه و برچی دبی ویران دبی سینوری باشور در باست که جبوی خاطرش جحیما پکه خلاص به هکر ام به خطریت و نگهن بروی چاخ دیروک نعلت الما بینه و روی ما جدیروک رش بکی ما مستا منال تبحثا بلان دكي او بلان حتى كان جوي بردوان بن اف سياستا كو تيمشاندن لروجافاي كورساني يعني روش حتى كان جوي وها بردوان با چارسري د كدري دا يقالو چارەسەری دوێم ڕاستی زەلال بکەن دوێ ئەمنا ترسن دوێم هشکەرە و زەلال بێژن یەکشی چارەسەریەت بەرپرساریە تەفگەرا سیاسی کوردیە ئەوا گوت بێژێ ئەش بۆی کوردایەتیە کار دکم ددۆ ڕەوشەمبیر و نویسکارن سسێ ملت بخۆژی کێ بەرپرسیارە دبەردا دەما گۆمە دگۆت د کوردستانە دبن دەستێ سووریە هەکەر سەد ئیسانێ ماهاتبانە کوشتن بە دەستێ چەتەیە پەکەکێ چه 12,000 و 20,000 درقای دیرا زوره ده هاتبانه کشتن دماغو د قامش لو دا یک زندانی دو زندانی سه بانه چتر گو ایروب هزارات تن ویران کرن دماغو یک زارو کی مهات پا رواندن ما قبول نکربا ایروب صدات تن رواندن چاره سرید برخدانه دیا برخدانه راست و درست برخدانه نطرس برنگ کی میرانیم برپسیاری ورگرن و ام د بر ملت خود خباته بکن او تشته لسر پشتاما بکوي هک راست به ام دیویژن بروانیت بر ملت بکن دوی سکرا مجوری سی اعدام را حاضر به سینگا مج کلی چته که را حاضر به یا ناونا ام روشه ونداکن بله سيناريو چنه مامسا منا يعني پشتي اوقاس بوير بن بيكرن سيناريوين پیش بینی کری لپیش روجاوای کورسانی چنه راستیش ترى بيجم اجملتي قاعدي جارك دي تركي منمات شكي دفشيرن سيناريو پر خطر وبر زوره وكا قوما مستعلي عوني اني برشافي خو هكا بسياسه تيرور وارهاب كرني بسياسه دستي خوين مجي ايران وانقره وبغداد وشامي هشت جو دولت جي بشتاخو بدنما هشت جو دولت بتهمه تيرور المميزن هشت جو روسيا ایدی پلان خو بگوره هشت گو امریکا جارك دي بهاوتي منينه هشت گو يكيتيا اوروبا بگشتي بيجي تفگرا کردی مخابن وقتی گو امبیجن تفگرا کردی دریا و شربانه گو بن چک او کتنا بن چک ده بپره خو ارتزاقه قیای قندیل هشتن گو ام بتروره به حارس بیر نفته به تکچونا داعش بیگو ام امودک بیگم قازانجک بیگم تشتکی فیده بکن دوی دره ده جارک دیتر که سیناریو هش د دسته تفگرا سیاسی کردی و ملت کردیا یان ایوه سینیاریا و مخططه و پلانا يعني دكارن روشي بوغارن ما مستمنال تفقارا كردي دكارن روشي بوغارين بگومان شکل جمعتونه دواگو ام راستی البرچاوی خودینن ام ایرانی البرچاوی خودین ام مافی گلی خور برچاوی خودینن ام شرف و ناموس و کرامت البرچاوی خودینن ام وی چاخی کارن دوجه دزل چتا دا بر خدانه که بکن سر هلدانه که بکن لی یک شرط وی شرط او گو تفگرا سیاسی کردی او گو سرکشیت کن قیمه خوب کشتن و ویران کرن و تالان کرن و زیندار کرن بینی یا ناونا بیانه که الفر درخی یا ناونا تدنگه که الفر درخی یا ناونا تبیا شرمزار و ایدانه دکم او شرمزار کرن و ایدانه تا پوشی دکوی خدمتا چته پکه که دا و صلاداریا قندیل دا بر خدان ری خویایا مافی گل خویایا و تکاره دیروک بگهره دیروک نب جمارا چوکو مازن تیتا گوهرتن دیروک بکسات گوهرتن کسی گو برخودانیه کسی گو شرف و ناموسه کسی گو کرامت البرچاوی خودینی بله ما مستمنا الحسكوش روكاري سياسي جالاكس باس جبو باش دربوناتا